رژیما باس ji kevin dixwest dîmografiya herêma Kurdî li Sûrî biguherê. Her bajarekî Kurdî çîrokgewiya taybet heye. Bajarê Tirbespî ew bajarê ku bi sê navatê naskirin. Kurd navê Tirbespî lê dikin, Ereb navê Qehtaniyê lê dikin, Siryan navê Xebrê Heyorê. Guhartina dîmografî li bajar bi dest pê kir ji dema malbata Heco ji bajar barkirin. Rejîma Baez zevî û malê malbatê li ser Erebê Xemir bela kirin. Piştî şoreşa Sûrî bi dest pê kir bajarê Tirbespî bû armanc ji hêzên tîror re û di encam de bi dehan teqîn di hundirûyê bajar da hatine pêk anîn. Ev bû sedemek ji koçberiya rêjeyekê ji milletê Kurd û Siryan ji dervî bajar. ملن أظرف قشد وحرب كيتو أظرف اقتصادية كتني غلبة هاون سيئة سدما روشا شر و روشا آبوریا زحمت پرانیا ملتی ما کوچ بربون تایبتی بشی جوان سدما نه آرامیا کلتوای سوری بلاو بویا خوندوان دوری زانینگه ها کرن و بریار خراب یج آلی رژیمه و هن آلی دن و کبریارا لشکریا نچار جوان نچار کرن گبردن جوالات پشتی ریوبریا خوسری یا کانتونا جزیره به همی هیز و سازی خوا باجار کنترول کرن. آرامی و گریا لسر باجار. لیده دما داویدا بریارا لشکریا نچار بوسه دما کوچبریا ریجه کمزن جخورتا. افکریاره گو مخابن برادر ما درخستنا اف بریارین گو درخست سر لشکریا نچار سر واکریاره گو دبن گرتنا خورتان و بگومان کارن سیاسی جهنه و یا دیجی سدما که آبوری هیا ام بیج نبیجن سدما آبوری جی او جی هری گرنگا جبو وی کوچبری و وی گوهرتنا دموگرافی سروک هفبش ی انجمنا گل باجار تربسپی دا خویاندن گو سدما کوچبریا ملت کرد نجبو کیمانی و گرانبونا پیدوی جیانیا یکمین صدمه و سیاسی بو بهتر جالیا آبوری و تنگایی کو بسر قلبتين يعني هرم كردا هرم آرام حتى انها تشتكي خرابون من باجار هندرو سوري چه نبويا الفيدكي بلكي هري آرام من هرم كردانا جبوه امدي سجيگل خود دعوت دكن کو برخدانا خال سر و خاکه نه به پنابریه نه به رواج ولات و پرزگری که ویگلی یانجی ماف و دوزا ویگلی و چهار سر ببه جکفن دا رژیما باز پروژه گوهرتنا دیموگرافی لسرانسری باجار کردی پیکتانی تاوی دمه اف پروژه هینا بردواما تفگرا کردی یا سیاسی لروج آوای کردستان تانها تچار سریج و پرزگری که رنه دیتنا گلالیانی اورینت نیوز باجار تربسپی